لکردستان تایبەت لە چیایان کوردستانی هەرێمên parastina medya di navbera artêşa dewleta Tirk a duhemîn a NATOyê bi piştgiriya welatên NATOyê di navbera gerîlayên tevgera azadiya Kurdistanê de heft mehe şerekî bê hempatê meşandin. Di vî şerê de aliyekî bi temamî hêza teknîkî hêza devletên desthilatdar girtî pişta xwe û hêza tevgera azadiya Kurdistanê jî bi temamî bi îradeya xwe, bi taktîkê xwe yê şer, bi kêrhatina xwe ya gerîlatiya 45 salî ya ku di nava tevgera azadiyê de qezenc kiriye bi wê hêzê bi wê vînê bi vîna xwe ya welatparêzî bi vîna xwe ya ji bo jiyanekî azad li beramberî vê hêza dagirker têkoşînekî şerekî bê hempa dide meşandin. De heft mehan de devleta Türkiye li beramberî gerîlayên azadiya Kurdistanê hemû cûrê teknîkî bikaranî. Ev ji gazên kimyayî bigire ji cûrên teknîkî ên cuda cuda bigire ji çekên ku di cîhanê de qedexene wekî çekên kimyayî û bi taybetî bi balefiran dewleta Tirka ku bejahiyê de nikare li beramberî gerîlayên azadiya Kurdistanê şer bimeşîne bi taybet bi balefiran heft mehe bê navber herêmên parastina medya bombabaran dike û şerekî dijwar dide meşandin. Ev şerê ku heft mehe li Kurdistanê taybet li herêmên parastina medya tê jiyan kirin weke şerê dawî ê ketina sala 2023 em dinirxînin weke şerê ku 100 salekî ber bi dawî diçe 100 salekî diqede hevpeymanekî ku di navbera çar dewletên dagirker de li ser Kurdistanê hatî pêkanîn û qedandina wê hevpeymanê bi vê re xweste ku carekî din Kurdistan dagirkirin, carekî din qirkirinên mezin li Kurdistanê dayîna pêkanîn, carekî din cihên Kurdistanê welatê Kurdistanê ê ku cihên ku hejmara Kurda tê de zêde ye valekirin bi guhertina demografyayê re nîjadên cuda cuda anîna li Kurdistanê bi cihkirinê ev şertê meşandin. Şerê ku 100 salekî di Kurd û Kurdistan bê statû hiştina aslında di heman demê de bê nasname, bê çand, bê hebûn hiştine. Ji ber wê yekê jî şerekî mirov dikare bêje şerên heta niha hatî meşandin, şerekî dijwartir e, şerekî ku her du alî jî ji bo xwe wekî xala dawî dibîne tê destgirtin. Di vê derê de aliyekî ji bo ji bin dagirkeriya xilas bibe şerê azadiyê dide, aliyekî jî aliyê dewleta Türk jî bê exlaqane, bê pîvanane şerê dagirkirina Kurdistanê dide. Aliyê başûr ê ku maye cardin dixwaze dagir bike. Ji ber wê yekê mirov mêze dike artêşa NATOyê ya duhemîn li beramberî hêzên gerîlayên azadiya Kurdistanê binket. De çayên Kurdistanê de binket de ji bo ku bikare vê binketina xwe hezm bike aslında hên zêdetir kamuflaj bike bikare hestên şövenîzm ê di nava gelê xwe de di nava civaka xwe de nîjadperestiya hişkiya ku ti pîvanê exlaqî di nav xwe de nehewîne di nav gelê Türk de bide gurkirin cardin wê fitîlê pê bixe. Me dît serî li rêw rêbazên cuda da vê carê êrişî Rojava dike, êrişî Şengal dike, êrişî Mexmûr dike ji bo ku bikare wê binketina xwe kamuflaj bike bi awayekî dî serkeftinekî bi dest bixe berê xwe kêmekî dî ji çiyan vegerand bajaran ev bi taybetî cihê ku herî zêde destkeftiên gelê Kurd lê hatiye bi destxistin li Rojavayê Kurdistanê û taybet Kobanîya ku bûye sembola cîhanê. Di vê derê de bi sedan internasyonalistê de şehîd ketine, di vê derê de jinan pêşengtiya vê şoreşê kiriye, di pêşengtiya Arîn Mîrkanan de pêşengiya vê şoreşê hatiye kirin. Berê xwe zivirandin wê derê û niha jî dixwaze bi vê yekê vê binketina xwe kamuflaj bike. Dixwaze bi vê yekê serkeftinekî dî bi dest bixe ku bikare hem ber bi hilbijartinê biçe hem jî bikare ketina 100 sala peymana Lozanê de bi awayekî serkeftî xwe bide nîşandan. Bêguman li beramberî viya têkoşîna ku tê meşandin têkoşîna gel ne ji rêzê têkoşîna ku tê meşandin li beramberî hêzên desthilatdar li beramberî firokeyan gel bi hêza xwe têkoşîn dide meşandin, bi îradeya xwe têkoşîn dide meşandin. Ji ber zarok tên bombabaran kirin, dibistan tên bombabaran kirin, xestexane tên bombabaran kirin. Di pîvanên exlaqî hemû cîhanê de li tu deverê cîhanê nabe ku nexweşxane û dibistan werin bombabaran kirin ama dewleta Türk îro li pêş çavê cîhanê li Kobanê li bajarên din ên Rojavayê Kurdistanê nexweşxane û dibistana bombabaran dike. Ev jî binketina wê ye
اف جی اصلا نشانه بنکتنا دولت ترکیه نه نشانه تکچون حکومت AKP MHP نه نشانه کو دخوازن به لس خوابا وجن هالبجارتني بيكو زيادتر خوين ونضا بك بيكو زيادتر هز ونضا بك جبو ويا كجي جبو بجها أرمان جاخوا دنافا مهن داويدا السري لهمير ريو ريبازا بدا وكي كو إيرو سري لدداش حيانها لروشلات نافين سي شرن مزن هاتن جيان كرن أصلا دو هاتن جيان كرن السيامين هنا بردوامه دشار یکمین ده آرمانجا هزین دولتین دستلاتار اینکو اوروپی امبیجن آباده وانا پشت شرن 100 سالان ده اروپا ده هاتن مشاندن جبو کو بکاره شرج صاحه اروپا امریکا در بخن بری خودان روشلاتا ناوین تایبت و نزی 200 سالانه در روشلاتا ناوین ده شرن وکالت شرن کو دخوازن دیزاین کی لگوری خو بدن روشلاتا ناوین تیمشاندن ده 1914 ده بشر یکمین یه جهان خواستن که خواجهین روشلاتا ناوین وکی ارمنن، سوریانن، آسورن، کردن، کلدانن خواستن وانا دقرکری نکره درباز بکن و حتی اصلا که ویا بکنی حتی میلیونا درباز کر قرکرین این کو بکنی نه یه قرکر یه کوچبر کر یه هلاجی قرکرین سیاسی را دست بگیرن اصلا قرکرین سپیره قرکرین چاندیره دان درباز کرن و دارید حتی شهر جهانی یکمین اف رباز به آوایی بکارانن به شهر جهانی دوامین را خواستن کرداجی داخلی و قرکرینه بکن اصلا پشتی آوا کرنا کوماری حتی شهر جهانی دوامین خواستن کرداجی دنوا و قرکرینه درباز بکن ایکو قرکرنا گلی زیلان جبیر نبوده سرهلدانن درسم سرهلدانن شیخ سعید پیران وانا همو تپساندن آوان سرهلدانن با قرکرینان هاتن پیکانین به اعدامن به سیدارن هاتن پیکانین آرمانش دوی دریده بوان هر دو شهر جهانی هاتن دانینا پیکانین در روشلات ناوین در خواجهین روشلات ناوین بباندور کرن بهس کرن جهف خستن و ین کو نکارین وکی هجمار دقر کرن کر درباس بکن جی پارچه کرن وکی عربان به دهان دولتان پارچه کرن دوی دریده بهس کرن لور خواستن تحکمیه که خال سر روشلات ناوین بدن پیکانین کو بکارن هم شر لور بدن مشاندن شر کو ده مشاندن بکاره چکن خو بفروشن لسروی هم بازار بکن هم جی سر عرض و بر عرض روشلات ناوین تایبت کردستان سوتور بگیرن دقر کرنا سیامین ده تایبت شهر جهانی سیامین ده دخوازن به تمامی و جاری گل کرد جهوله راکن فقط دوی دریده ام دبینن پشتی نزی 200 سالان دخوازن روشلات ناوین جاردن جی چاره زیلتر تایبت کردستان aslında ام بیشن چاره زیلتر دیسان لدوان بلاو بکن یعنی لور وگره که پیمان قصر شیرین چیده به 1600 سالان بری 500 سالی امد چن ایلی و در درجه اکو سردست که بون عثمانی و صفایی بون ایران و به اولیجی ترکیه یا ایرو جبر و کشور کو ایرو ته مشاندن تایبت دختن باکور و باشور روجاوا و روشلات لسرویا خواستن کردن آیا یا روشلات و روجاوا کردن آیک یا باکور باشور لسر اساسی کو جاردن دستلاتاری کردستان جدو ولاتان را ورهشتن جدو دولتان را ورهشتن لوی داره چی کردن دست بکه به هلوشاندن نتو دولت عرب 2003 حتی ها دولت عراق بهس کردن بهس کردن کو ایران کار سرخواه وره بهس کردن کو ایران کار لبرانبری دولت ترکیه شری کو دخوازه بده مشاندن نکاره بده مشاندن به شری کو روجاوا هاتی مشاندن ره حکومت نهل وشاندن لبهسشتن حکومت نهل وشاندن با اوایی که فرمالیته لسر کار هشتن حالا هر دو دولت هاتنوی آسته کو ایرو ترکیه جی ایران جی دما بخوازه بکاره سینور خوین بری لوزانی وگر بچه 600 و داره تحکم که خواب دم مشاندن افشار نهال سر وی که دم مشاندن جبر وی که اردوغان هم عین دمیده عثمانجیتی دلیزه عین دمیده آتاتورکچیتی aslında دلیزه جبر وی که عالیه که ده بنکتنه که لشکری جیانده که عالیه که ده حتی قرقه
خو کریه ناف دینان ده جبو البته افشر به فینانس نه همشانده اردوغان جد به از اینها دین بکم پرسکریک نینه دماکو از نهاش خو کتم 100 سالی آوی دهجی دا از چقاسی بر تکچوی نجیبم وک اجی وک مصطفی کمال دمکی دوی دینی بدم و خلاص بکم فقط وانا خیالن وانا چیرو کو سرپیاتی کو جوخاره چی دکنه وانا خیال کو جوخاره چی دکنه و دمه بشیخ و بگو میران را شرد کرد کردستانی ده نها با ارتش کی فدای را شرد که نها با ارتش کی خوابوینا خو ناست که با ارتش کی ولات خو حتی داوی د پاریز د ارتش کی نتوی فکر نتوی عجباندیه لبرانبری و شرد که اجبر و کی وکی و خواسته که بسرکفتن نممکنه د کردستان ده نگنگازه کو بکاره لبرانبری تفگر آزادی گریلا تفگر آزادی سرکفتن کی وکی سال 25 لبرانبری سرهلدان کرد به دست خستی نگنگازه به دست خویا ناخ حسابه دوی دریده بدنگ بوینا دولت عراقی بدنگ بوینا حکومت شامی جبهزی وانایه جلواز بوینا وانایه جن اتفاق بوینا وانا عینی دمیده ایرو هکه حکومت شامی بقى پیادر رونه و نقاش کی بک به پیادر رونه لهفکرین کی بک قصد کوهاتی آواکرین و که ارتش هفبش یا پاراستنا خاک سوری و روجاوای کردستان برحت کاره لبرانبری دولت ترکیه مرفت کاره بجه شرکی سرکفتنا هری مازن بده مشاندن لیج بر کو نهاتنا پرگال هيا دوی دری ده پارچه بوینه کی درد که و د عراق ده بسالانه نکاره حکومت کی بده آوا کرن نکاره بنی خوش دست هزین دستلاتار بکشینه دناف خوی ده پارچه افجی جخوا پلانا امریکا کن 2030 عراق ده حتی نهوسه فقط د استا گلده مریبوینه کی هيا لوازبوینه کی هيا همالاتی وانت قتل کرن زارو که وات قتل کرن تی بمبا باران کرن مال و ملک وات بمبا باران کرن جواکه کی کو رفلکس خو پاراستن ونداکری هيا افجی خطری کو دولت لوی ولاتی هيا هر جهه کو دولت لهبه فيري پاراستنا دولت بوی به فيري پاراستنا ارتشا گریدای دولتی بوی به رفلکس خو پاراستن ایوی جواکی لواز دبه دمره اف دگشتی ولاتن کو خودی دولت تنه هم رفت کاره بجه وسایه سکنا عراق جم خطر دبینن سکنا حکومت شامی جم خطر دبینن وانا لوازیه که هین مازنتر جیان بکه گر وسا بیدنگ به گر به کردان را لهفکری نکن آخوان جی دستیوان بچه اتوریتری آوان جی دستیوان بچه اصلا دوی داری دخال کو پیوست بالوره کشاندن اثر حکومت عراقی جی حکومت شامی جی دوی داری د جبو بکاره خو خلاص بکه پیوست به کردان را اتفاق به جبر د باشور د جی دروجاوا د جی هزا کو نه ل برانبری وان هزین د سلطار د سکینه او تکوشین دکه هزا کرده یان ای به کردان را اتفاقی بکن لبرانبری هزین د سلطار شر بدن مشاندن یان جی لکیلک آوان هزین د سلطار جه بگیره و ونداکرین آخاکی بگیرن برجا جالی دولت ترکیه و لسر مخمور تین فکرین aslında erişin kutip pekanin hinziretir. Çava ku erişi Rojavaya Kurdistan dike de ali statü de jixwara weki kelemeki dibine weki astangiye ki dibine şengal mexmurji de heman astide de ali avakirina pergalana tawa demokratik de ali serbxaboyine ki de ali خاری و برین هرمی ده جخوار خطری دبینه عینی دمه ده هر دو آلیجی نونرتیا ناسنامه کرد آزاد دکه جمال بارزان جدا جهازین کردین دی جدا فکر کوری برتیا مدای آوا کرن بوی فکر و گریدان بوین لگوری و فکر جیان کرنه جخوار خطریه که دبینه و مخمور و شنگالچی دوی کاتگوری ده و او جوسا دگرنده است جبروی که به بردوامی سال 2017 حتی حال سر مخمور و به طایبتی پشت سرخستنا خواری و بریا هریمی یا شنگالجی خواسریا دموکراتیک لسر شنگالجی به بردوامی ایریشن هوایی هاتنه بیکانین دوان ایریشان ده به دهان جاران
همولاتی هاتن قتل کرن ای شنگالجی ای مخمورجی حتی هاتیه آسته که اوسا هفسروکن مجلس گل یکو رایا گل هاتیه هل بجارتن وکی نونرتیا جواکی هاتیه دست نشان کرن وانا هاتن هدف گرتن هاتن شهید خستن لمالان هات خستن دناوا کولانان در پارک زاروکا هات خستن دمک روزه دکو دبوکو بصدان زاروک لور بانا هاتبان قتل کرن لوی دری هات خستن اف جین نروابون شر دولت ترکیه کو دمشاندن رادخ برجاوا خطری مازم دحوین دناوا خواده چاوا کو دهله ام بجن لگلک آلیان روجاوا تی پایین کو گاز فسفر هاتنه بکارانین ویا سوج شر پیوسته کو جهان لبرانبری ویا بهجه پیوسته کو همو ولات و همو نتوین دی لبرانبری و دنگ خو در خینه لبرانبری و برتک خو بده نشاندن خطری کو حال سر شنگاله راستی پشت شنگال سر بخوابون خو به دست خستیه مرفت کاره بشه کاری راحت نفسه کی بگیره فقط دولت جوی روج حتانها ایریشان لسر ددک بیکانین گل شنگاله بقر کرینه را روبرویه جبر بداوینه هاتیه مخمور بقر کرینه را روبرویه بدهان جاران هاتیه بمبا باران کرن و اف هنا بردوامه بروجانه طیارین کشفی لسر مخمور دیگرن بروجانه طیارین کشفی لسر شنگاله دیگرن جزاروکا بگیره جاختیارا بگیره ایدی هر کس گوه لسر دنگ طیاره یا طیاره شرف یا طیاره کشفیه دعالی درونی دجی دماتو بفکری حتی آسته که خراب باندوره لسر که مخمور وارگه که پنابرانه دبن بانی پاراستنا نتوین یک بویده جبر و لویا خودی درکتن پاراستنا ویا اصلا ارکی هزین کود بجن ام خودی وجدانن ارکی وانانه و ده همان دمیده ده هر دو جهان دجی خواه پاراستنا جوهری پاراستنا خواه جوهری خورد کرد آنجا قیبو کاره لبرانبری وان مترسیان تکوشینا خواه خوردتر بکه بکاره برانبری وان مترسیان هین زیرتر خواه بپارزه جبو جاره کدین اف کمکوژینه این پیکانین پیوسته ده آستان حکومت عراق ده هم جبو مخمور هم جبو شنگاله صحه هوایی طیاره وره قپات کرن جبو دولت ترکیه جبر عین دمید آخاوه دست سرده که آخاوه بمبا بارنده که گونه و صابه ای بدم پیش را کمکوژین جدا جی بخاره بینه مترسین جدا بخاراتینه کشتن زاروکم خواه گرتنه برچاف لی استانبول زاروکا کو 4-5 سالی ده ایریشا بمباردمان کو وانا بخوا دانه پیکانین ده بمبایا کو دانین دان تاقاندن و او زاروک قتل کرین ده ایرو ام روی قرش شرع دولت ترکیه دبینن و داره ده زاروک قتل کرن پیش راجی هر وقت کو طولاوی را دکن ایریش روجاوای کردستان دکن اف روی قرش اف به اخلاقی اف به پیوانی شرع دولت ترکیه پیوسته جالی همی دولت جهانی و جالی ولات جهانی و ورزانین جنته و کرد را ویا بیجن پارچه بوین به مد دوان داکرن پارچه بوین فکر دشمنه پارچه بوین به پارچتی تفگران پولیتیکایی که دشمنه کو 200 سالان لسر ما داده مشاندنه جیک بوینا کردان زیادتر چارەسەریه کی وریینینه سرکفتنه کی وریینینه به پروژه شر گل شورشگری 24 ساعتان جیان خال گوری شر گل شورشگری داینا آوا کرن درونیا خال گوری و داینا آوا کرن هفت سالی خو تبلی وی شری کنن انجا اموسا بکارن وی شری بگن سرکفتنه و ام بکارن لدنیا عالم بدن ناسین کو ام کرد ایدی یه خوانه ام داخواست کن که همو نته و همو گل داخل وی شر خوسریا گلام ببه